Mutino nduri njamba na riria watua kuhithukira andu nduri mwithemere. Na uu niguo korokire gukia thukuru-ini wa Precious Talents guku kaunti-ini ya Nairobi. Mutino uri utigire arutwo aingi na nguraro guku arutwo mugwanja makiurwo ni mioyo yao kumana na nguraro iria mamukirire. Judith Kadenyi ni nyina wa Emma Idambo na uria ni mwana wa miaka 13 uria uratigitio matuko manini aikarire kigeranio giake kia muthia wa kirathi gia kanana. Indi thabari ya muturire ya kinyio muthia ni mutino uyu. Tulikuwa na prayer day jana tukamaliza vizuri. Akakuja kwa nyumba. Akaniambia kwamba yeye hataki kukula, ameshiba. Nikamza wamekula nini shule, akaniambia. So akaenda kulala. Anatoka kwa nyumba 5:45 ndio by 6:24 ama 20 mpate shule. Judith agathie na mbere na gutariria ria kinyeiro ni ndumiriri ino ya kieha iria kinyeirio ni kamwana gake karia kahotire kuhonoka mutino uyu na gethara kierekeire mucii na ari gatariria aciari yake uria gwaikara. Nikaenda kufungua mlango haraka nikiwa nimeshtuka. Mtoto wangu akawa anataka kufaint, ananiambia mama, shule imeanguka. Kamwambia shule imeanguka aje? Wapi Emna? Wameangukiwa wapi? Kemi pia ameangukiwa. Nilichanganyikiwa juu bado nilikuwa kwa night dress kwa sababu ilikuwa bado ni mapema. So tukatoka mbio, tukaenda. Tukachukua motorbike tukaenda. Ithe wa Emma niwe Bishop Isaac Idambo agatariria wendo wa Emma hari utungata nginyagia kanitha-ini. Kwa muhiano biceno ya video ya muthenya wa ira nereroetwo ni nyina wa Emma ikionania Emma na arata ake makiina kanitha-ini o mathaa manini mbere ya gutungana na mutino uyu. You can imagine having a family in the morning and then you lose them in the next 30 minutes, because that was a 30 minutes range. That is from 6 and then getting to 7, some few minutes before 7. I'm the one who withdrew my daughter from the rebels. Very, very confusing. Very painful. Na kwa thibitari-ini wa Kenyatta aciari matinda magitungana na thina munene wako wa kuheo uhoro makiria wigie ciana ciao kugurara na mahinda kwa mahinda moneka magithonjero rugamiriri wa thibitari ino ni kiria makuga ni guikara na wagagu munene. Niko na msichana ako 8 years grade 3 ameumia, sijamuona hadi wa sasa. Tumesuiliwa hapa, tumeambiwa tungoje, atujui chenye kinafanyika. Naambiwa asubiri hapa, majibu yote inatokea kuna. Angata ingekuwa unatibu wengine wakitokanga tungekuwa tumesoma. Ningĩ gwĩkururia kwa honge cia thirikari nĩ kuorotetwo mutino-ini uyu, aciari makiuga ũndũ ũyũ ũtigĩrĩire aingĩ ao na hao matekũmenya ũrĩa ciana ciao itariĩ. Emma Idambo no ũmwe wa ciana irirĩkĩtie kũhurũka rũcinĩ rwa ũmũthĩ kumana na mutino wa kũgwĩrwo nĩ irathi ciao, ũndũ ũgĩtiga nyũmba yake na nyũmba ingĩ na kĩeha kĩnene. Rĩu mĩĩrĩ yaigĩtwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya City yetereire gwĩkwo ũthuthuria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bataru wa Mwangi.